Da li je Nikola Tesla zaista znao tajnu iza piramida? Prema Tesli, piramide su bile više od drevnih grobnica ili arhitektonskih čuda. Verovao je da imaju skrivenu moć i da su misteriozni izvor energije koji čeka da bude otključan. Tesla je spekulisao da su piramide dizajnirane da iskoriste i prenesu bežičnu energiju, dodirujući prirodno elektromagnetno polje Zemlje. Po njegovom mišljenju, ove veličanstvene strukture mogu delovati kao gigantske elektrane, sposobne da prenose energiju na ogromne udaljenosti. Zamislite svet u kome struja teče slobodno, bežično, bez potrebe za glomaznim kablovima ili mrežama. Tesla je zamislio budućnost u kojoj bi tehnologija piramida mogla da se iskoristi, revolucionišući način na koji napajamo naš svet. Dok Teslina teorija ostaje spekulativna, ona nas izaziva da razmišljamo van uobičajenih tokova. To izaziva znatiželju i poziva da istražimo misterije prošlosti. Dakle, sljedeći put kada se zagledate u piramide, zapitajte se, da li u ovim drevnim čudima može biti više nego što se na prvi pogled čini.